thingkung thloin kumsum nga pakomia delh hlum Lalnuntluangi kumsum nga pakwa apasal chanliana samlukhai Aizawl district chu Vawiin August nithum chama khan huana kalna thingkung thloina delh hlum ane bingwarna thudon danin Lalnuntluangi hi an huana fe turin apasal le atunune an kala an unaw nu lalthangite huana peng koi masain vaushola bai bing an zong lai chu thingkung ro uipum ai lian deuh tur thlu chuan awa fuane akong na ti thuasaya hun eng mo chen an kol nuwa a hliam tur lovin lalthangite thlama thiane Lalnuntluangi ruang hi khopan puini to a zan ina lumen puinin naktuk chhuna Vawiin yang group pakhata hetlang wal hian Vawiin chahmadar som pakhat vel khan dorpui jail venga mi pano pangkum sari mi dora thillei tur chu Chemte nen Vawiin a pawisa laksaka ama hi hre emo omna chin hria chuan phone number talana hian hriat tir theini se alomam ngutang tinaron saine zpmvc 10 bjp an zom token August nithum khan tipabi siha district a zpmvc zongjong te chuan bjp an zomane siha bial tu mla dr k beichu tarlan danin bjp zom tu te hi tipabi vcp vc vice president le vc member pahnian ne anni ba ka hian voter somnga paretin bjp an zom ve ngalane dr k beichu chuan mizoram bjp ayo in lom thu kan member tharte chunga ka soimol mole kanram le namtan theitop chua kan tho hauzel ka bai sei ate naupang kumsari mi Chemte ne na vawa paisa chu saktu anman to e Chemte ne na mi pano pang kumsari mi avawa paisa chu saktu kha anman to e kan post dar khalo muin chinga veng thlan mola alobi ro chu mi nan muwa mi pano pang votu ni ti an shangala anman ta a police ne nan shila police ten an la nin thu kan dong